Tugira Ernest umwataka w'Amavubi nubwo tubonye intsinzi ariko ntabwo yarari mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune afite. Sugira ameze gute? Nkuko bivuze nyene nafite ikibazo cy'imvune uzagara amezi 5 nagize fracture ku kuguru kw'ibumoso ntabwo mbashije kwitabira imikino y'ikipe y'igihugu itambutse guhera kwa Uganda kuko ari navunitse wenda batabyibuka navunitse ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani bongeye kuzuza amezi 3 mu minsi iri imbere ndacyabura ndamezi 2 ariko ndakeka ko ushaka Sugira azongera kumubona mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha tunashaka qualification z'igikombe cya Afrika cya 2019 kizabera muri Cameroon. Zagaruka mu kwa kabiri ku bwataka bwa PRFC uzabahagaze gute? Turabona abantu bari mu kibuga uyu munsi uzongera gusubirana umwanya wawe ubanza mu kibuga. N'ubundi ndawuhorana kuva najya mu kipe y'igihugu ndawuhorana nta nunteye ubwoba wenda yuko nazawubura igihe cyose nzagaruka ndisugira nyine nzasiba kugaruka ujya mfurusi imvune ariko nzagaruka nkina umupira ntago wenda umwanya navuga yuko nzahita nkufata bitewe nuko nzatangira gahoro iminota mikeya ariko aho nzagenda ngarukira neza nzongera nsubire mu kibuga nta kibazo. Sugira Amavubi yatsinze ibitego 3 muri Ethiopia hano i Kigali abuze igitego nk'umuntu w'umwataka urabona habuze iki mu bataka bari mu kibuga kugira ngo tubone igitego hano i Kigali? Imipira yabonetse imbere y'izamu n'uburyo bwabonetse bwiza ariko habuze concentration imbere y'izamu habuze umuntu ukora finishing nziza kugira ngo dutahe twishimye wenda nk'abashakaga igitego ariko ndakeka ko mu minsi iri imbere ubwo tuzaba twagarutse bizagenda neza. Ndakurakoze cyane Sugira. Murakoze nawe.